me dofopa eye me dese wachim wafidie na ato Adom TV dwumedie we eye Nkuranhyɛ adwumedie ade bra oda biara da me da sese wasi nkonwa ene mpo da kateso na wo hwe me nyame nhira o onyame mu abaso na oma na abe nyina nwie peyo ene dan edin yam yeso ene nita kutego na dwumedie me de bra afri Adom TV studios na me dika ka kire se ene ma bi wo ha wo ma na hye wo so na empo edi wunya de dika ma kire wo se wo ma na de atwa mo na hye wo so a obre ene de me de ba no the opinions and judgments of others enkrofo timopo ene won susuye ene empo atemo obufo abrabo no se hye wo so a e ma bre. Very often many people are controlled by the need to fit in and feel wanted. Once you are Adom hey ebia na obishi so pe pese me so ya me gaga me so makohye ebia wo adwuma bi mu no obi mema mrante wo nyina pema na me dem nyina me se me mpa bi se pese me kan mo ho a se me ko pema ni bi wan ko bi ayi kwasa wo de wagi mi hey. So many of us always want to fit in and feel that we are also having a sense of belongingness. Be careful. The opinions and judgments of others may not be right for you. Amanfo timopo onsusuye any atemo odi bu wo sesebe wo de won samfata no enye nokore. You can choose to travel down the path you choose for yourself. So opesa wo ye nioma na amanfo energy won keke. If you want to do things because you want to please others, it can be a curse on your life. Matari shim meniyem me ya na amanfo abo agye me so sebeta frache no me o ye bibia bisam hunu se ade a me bayo yi any ade a me kan sebeta frache. One, edimu, is it worth it? Edimu. Two, is it productive? Edemfasode be breo, is it beneficial to me and others? Aso ebetimi aka obi abrabo mana ye. These are the three major things I say, you know. And you say, is it going to be pleased? If I'm not pleased, so what you do? So we are not so many today. Ebia da me pe enya nia wo pe. Na da me ne gye ho enya nia wo ne gye ho. Enti be ka say ye bi mame a. Se we ye no akwan so de edimu, de so ani, de safata, and de mfaso de be bra me no mienu. Sa na ebu bra. Before you do anything, you must ask yourself, am I doing this because I want to do it? Answer baby bi na day. Say what ade. Say no ho kan na tifie. Say we jane wona, say wona fofo. Say mpo wo ma obe bibi anabeka bibia bisa won say, am I doing this because I want to do it? Me ye we esanse me pese me yo. Am I doing it because I fear that I'll be judged? Me ye because me so be maten. And am I doing it because it is worthy that I do it? And I may ye because so I am faso na esefata. You see, you were born a unique person. Oda soronko. Etete okwambe so na mom kwa tete wo no nkire se ebia ne ka kire wo nyina na enokore ufa kura bi ase ufa kuro bi mu ufa ne mabim eno nkire se ne ma ufa mu nyina na esefata empo ye ma akwankire bi eno nkire se ne nyina na edimu se me ne wanyi kaka ese wo tena se na wo samu ebisa won se emra mi hwa no eye se me ye nkwada aneoma emra mi hwa no eye se me samu yi nkwada aneoma edi emra me so no madwene ye nkwada adwene na manyini nso ye ese me to nkwada neoma na ekine na me pe empaniyo neoma edibro bra me num kanea o abrabo mu esan se obi ebu aten me mun kanea o abrabo esan se o pese wo ye na eso ebe ani so be ye na aso bi ani a ese eso na ni wo kwampa so se ebia wo ye na wa gya ho trara se me ye keke esan se ma anye ne sa mafo ba judge me. If you want to live according to the judgment of others, in Ghana, you'll be living according to 30 million judgments. Ghana, ripa opepepe aduasa. So, na ubia judgment, you are the manager of your life. Learn to do things that are rewarding. Learn to do things that are worthy. And learn to do things that are beneficial. Indeed, learn to do things that are morally upright. And learn to do things that are legally acceptable. Oye bibia. Etwamra ana edi emra so oye bibia ye fa no pepepe yo a ejina pepe yo kwan so oye bibia aso nyina so eye de edimu aso ye bibia
ne nyina so ne de safata na wo ye bibia ne nyanso ne ne de faso de bebra no obi. These are the way you have to look at life and how you make decisions. Shine your light as you are. Don't care about what others care about your life. You are living your life for yourself and for others indeed. Braba wo bono uti wo ya dia ma ho ne nkrofo. Eno nche se nkrofo atemu wo de onim ye wo de onsem fata ni ta ko de sa na ote we de na aye wo ya na de bubra da bi. We de untimi nya we de wo ya bibini wo Ghana ha chokoje bo na bi nche onyo ofe ana wa oto voter region untimi nya no mfa ho be bia mefire. Said dia mesua dia akoduro. Said dia madwene adip mu akoduro. Sani amene ye ekita me a ni nyansa adware me no me gyina so aye de sefata me gyina so aye de esu ani me gyina so aye de edimu na me gyina so aye de mfaso de bebrɛ me no obi me gyina so no me gyina so enye nia wo dwene ho me gyina so enye atemu a wubu me me gyina so enye aniwa bi arehwɛ me me obi wo kra okokro mu na nipa me no bi hwɛ no na atoba me nkobi o ma yesemata de enye fɛ wafifie wo hwɛ wani mu ahwehwem wan na kyerɛ sɛ ho nyɛ fɛ no obi okogya nipa do dom na okasa kra no wasi ne tiase ye mbeka sɛ ma no apempem ye mbeka sɛ amanfo bɛ yɛ me hwɛ sɛ suban no jamu sɛ me de me fɛde ade wan na ka sɛ ofɛde ade ɛyɛ atemu a wadwen sɛ amanfo bu wona ma wa fɛde ade na ayɛ bote na tie ne pam na akuduro oyɛ o mama oyɛ obenten oyɛ daakye hene mapa enti sinkonwa na ka kire won se me ade a me bia no se me sua mu yie na me do mu sukọ na me di mu nyansa akwan so na afi me sua wie no se me nya akuduro na me ka se meyo na me wi a me hwe benkum nifa na me hwe ane se asodi a me yo no asodi a me ka no edi mu esefata eso ani se emu muna bia so ejina pepepe yo akwan so na ede mfaso bebra me na obi se we nyina ye ane de a mekoso aye abusuya wabrabo esombo wate enti nya wabrabo nhye nipa nsa na minimo bi a oye bibia obeka ho asem yese dia be bia nipa benya ho asem aka ofuro kai ebeka wonante ebeka sabe wonum nsuo dodo ebeka wanum nsuo so ebeka enti wa hwesemu yi ne esefata wo ne edim ma wo na ye de ye na ye de esefata na gina pepepe yo ne mmra kwa so ne bu bra na se de tie bia no emfaso ebe ye wo dia aha ena meja wo moma mi nikan ena wo a wonya akwan hwe me ase ya na wa kire obi so onhwe Adom TV Badwam dwumadie no na efe me na daache hene me producer ase menya Thomas eye me camera me nko sound me nda Frank ase me nko MC lighting and floor management ya me damu nyina ase wo so woni onyame ntina